Okay. So, an nga ri kona ka live because an nga ri kona ka social media. An nga ri kona ka social media because an ivele phone. Yeah, phela nukufonela phone. I'm not calling you on WhatsApp. Are you on WhatsApp now? No, an kona ka WhatsApp. Kasi what research Paul? Hello guys, welcome back to another episode of Nkanelo Wa Gingirikani. My name is Mandla Gingirikani wa kamashwan. Kisi sinokuba mijoinile. If miri vanhu lava antshwa kumela kumsubscribe, hit the subscribe button. Mingatitimele. Monimbalela madlas guys namtha ku busy ngopfu. It's too busy today. Ku hectic. Gaza ashiwisi. Leswa Gaza xidzuva xi na drama. Kahle Gaza I fane va na president ya yona. Itleva na premier yona na prime minister ya yona. Gaza not the province hinkwaswo na tihosi. Gaza is a country of its own. Okay guys, hey, lapha leti mhaka letiwani man. Lapha le mhaka papa Rulani na timhaka ta vagagashi ne. Mara before ni ya ka tona la ku byela timhaka tin'wana tintshwa ta ku nghenaka la ku nyika surprise. Wait for it. I think I'm gonna make it okay, let me try this one. I hope mtaswito. Hina network problem la nga kona. Swindla yi endla before ya kule. Mandla Gingirikani. Nishoko yona ngwanyana ntiva 914 leyi. Ku tirha a ni nge seta no themendela. Mandla Gingirikani ku tirha a swi tirhi. Mi nga titimeli. Tirheni buti. Mi nga titimeli. Tirheni Gingirikani. Mandla mfoka. Kambe wa ka mani xivongo hi Mandla? Mina ni wa ka Gingirikani wa ka Mashava. Mashava. Yes. Mara kuna Mashava ni switene loko va phata u fa kwini. Hi mhaka wa ka Mashava la ka Mdavula ve na ti principal to tala ntova va ka principal. Loko we ya la Gyan la kusukisa ti D1 D2 at A ya la va stadium hi ku ka Gingirikani va ta komba. Tirheni Mandla. Ni kona ni three Chavi. Fantastic. So are you back? Ni vona status very good. What is khoma moya xisa lexi? No, mara status xi tsaliweni ku Thursday. Oh, so mean ni kombela munhu ku unlogisa. Ku ni ta byela vanhu ku Thursday. Phela you're live on Nkanelo Wa Gingirikani, man. Are you serious? I'm telling you. My baby, Mandla. Loko I lo sta ku hi live nge hi nga mi themendelangi. Ege mga jisanga ku themendela. Engeneti ndonyana munhu wa serious ntelo. So when loko ni ku vutisa ku are you back? Ni vula ku are you back on social networks or No, not yet because I think Thursday ninga vuya Thursday mara na yo ane guarantee ngopfu leyi ni guarantee ku ni nga sure because Thursday swi endla ku va late. Mara la ni nga sure ku ni ta va ni ri na vanhu kusukela nampundzu hlikani madyambu if Friday. Oh, Friday. Mus next I ngeni Friday. Remember chances hayi ku ni vuya na yona Thursday. That's why ni tsala ku Thursday. Oh. No, I ngeni Friday mara remember ka next day na weekend special wa ri tsundzuka risimu ra brand. I'm your weekend special. Utlamengano una vusatinyana. Wanya. Ushoku ni live on roketelene but. Hey Chavi, so kumele do you have a phone now? No, phone ni khale ni ri na yona ko va ku hi leto chipa ta 11,000 and I'm love. Oh, papa. So what happened kahle? Kui. Why inga aungari live ka next? Let me ask that question. Emhaka ni nga ri kona ka social media. Oh, it talk way you very phone live nga ri ko ka social media. Ini talk way you very phone.
sa u fanele to why an nga ri kona ka social media because ku rhanga ku va ka social media before next ku va live hi swin'wana ku va ka social media swin'wana. Okay. So, an nga ri kona ka live because an nga ri kona ka social media, an nga ri kona ka social media because an ivele ufoni. Yeah, phela nikufonela phone. I'm not calling you on WhatsApp. Are you on WhatsApp now? No, an kona ka WhatsApp. Kasi wo tirhisa xipolipoli? Ya, ni tirhisa xipolipoli. Loko u zo ni vona ke ni va ka Facebook fana leswi an nga swi tsala. Yeah. Swi ri ni logiso hi fro. Oh, i logise hi fro. Kasi wena fro. Ni kombe ku repeat swi ri ni logiso hi fro. Kasi ina fro hi Chavi. Hayi but kuna lo anga swi tivi. A ni swi tivi. A yi tshama vona. Okay, no. Sweswi a wu nga ni foneleli swona i hungu ra siku rin'wana. Ni na fro. Okay. Hi vona mhani lava hi va tivaka kumbexana i mhani hi lava muongori. Mhani un'wana na un'wana i muongori ka vana va yena. Sante Veni ku na manness. Mhani un'wana na un'wana i nurse ka vana va yena. Ya, munhu wa mina i mhani nurse ka vana va yena. Oh, okay. No. Okay. So I ka social media. No man, hi byeli ntiyiso mani a ku humeleni va ku yivele foni kumbe ku humeleni. Let's be serious now. No, vana yivele foni la Gingirikani Mandla ka maxava mi nga titimeli. Vana yivele foni hi siku ra vavasati. On the 9th of August. Exactly. Siku ra n'wina manje. Aner Pitori, Sunnyside. I remember my last show learning about Anosti, our birthday Maraj. Yes, I remember. So, look, Ner Pitori interesting light your lomba. You understand? Well, lomba account to logo ka Facebook with the ring light. Ikwaza spolpoli. Kashe na front lomba. Guys, Mr. Chavi yo lomba na fro. Man fro vitrava wela ku vativa na. Mi ta va tiva first day. First day. Na la ka channel ya we Mandla ku foni yi se ku ni nge hlamuseli ku lo biwa ntekeliwa unjani. Ni ta hlamusela first day. Mara sweswi la ka show ni ta hlamusela ku no ani iveliweni kumbe ku tekeliwa phone ena ya vuyangi ene swi nkati na maphorisa ni ta hlamusela kahle first day ka next. Oh. Yeah. Okay. Yeah, so that is that. Yeah, that is that. I know it's again look if you're back on Thursday tava hina ngiterini next. Hey, aku na swivunda a hi dlawa hi ti live tin'wana to ti nga tivikala handle. No, kahle live ya special ne. Live ya special and not because of the host is special. Vanhu lava hostaka ti live letin'wana va special than me mara next is so special. Next is so special. Not me. Next ni kombe ku vanhu va nga swi cinci not me but that show on itself. Kahle yi fana na institution wabo institution. Let me just give you no a silungisi ifana Nkanelo Wa Gingirikani. Okay, anga sweswihleketa sweswo mara ya ifana Nkanelo Wa Gingirikani ana ta nga xikombiso hi swin'wana nako swi landzelelaka ne. Yeah. Loko xelo ku ri institution but Mandla na swi swi rhandza ku nga ni vitani boti mina i melegere eka stores legere nga ni boti i xilo xa ku loyi a nga xi sungula hambi olova ne. Yeah. A swi tikombi no a nga ha ri kona. Let me just give you an example very in this thing global ya the petrol. Was stuck CEO Musalanga song global all this year. Oh, I'm not still. Yeah, mara now you see why you are saying, oh, imaka akuna nchumu lexi nga cinca hi mhaka n'winyi wa swo ulovile. Want to say? No. Okay. So next you like a level you finally hambe mina ku nga ri kona. Next will still run. You know, next year Steven Votala, you Steve woman Egi, Vomaraji, Vosolumakamo, Vomelan Ricoto, Volindiva, Vomani. Pastor Donation, Nova Manes. Donation. Man sanzundu kai hostini ngongkata ikota hosta skurungwa. Vanhu vo tala va hostini no. So eliyo hambe mevo
Bumkate ko phola ngoveni. Yeah, ni byela. Nambele wa Australia ya midnight. Ni byela. Leswo swa hambe mi no famba ne. Yeah. An'winyi yona ndite. Ni ngo va ni ri founder ya yo mara an'winyi wa yo. Hayi mara ku byela ntis next ayisafani loko we nga ri kona. Ayi humeni ka tete. Ala ku vutsa ku watan lahlekele hi xivutiso xa mina xa nkoka kam. Ayi lava Mandla. Ayi lava. Munhu lava la henhla. Okay, stick maybe ta hleketa ku kha swi ya mahlweni. Lero hi Thursday ta va hi ri na wena na Fro. Ntane ri one. Oh, na ring light ya wena yo lomba kumbe leyo ka nga lombi. No, ntava ni ri khomi ring light ya mina original. And ntava ni ri na a ni swi tivi ni nga swi vitana program or agenda na. Yeah. Hi mhaka ku na timhaka to tala leti ni nga ta tsakela ku ti khumba siku leriya ni ti khumba na ti-viewers ta next na lava nga ta kota ku request. Timhaka to fana ta vo mani gina vo tinyiku cash. Ku humelele. Me ka gaza ni fani va off. Mani fani vutisa wena loko ni twa ni twa ku va ve na njhekanjhekisano loko no swi veka. Ha ni block win mina. Okay. Se Sorongo ku munhu anga blockiwa ni vekufaka live ka Nkanelo Wa Gingirikani ku ri kena nga na timhaka hinkwato. Aye, men block way. Ni block way exhibit H. Tani nga ri kona. Ku ve na top 10 and la ta go handsome girls. Ku ve na top 10 va start lavo saseka. Mavarvar man'wana ma kombe ku vanhu va ku va mina hinkwavo I mhaka leyi ni fanelaka ni yi clear ni vula ku hi wuya nga va wa mina hi wuya nga vange ku wa mina hi sweswo taniya. Yeah. Ku ve na ku ve na yini xin'wana lexi nga sala xi va ku sale ku va na paparulani. Hey, yi busy ngopfu paparulani phezu swo yi vona ku njhani yi cancele gig hala. Yi na drama. Ku sale ku va na paparulani ku sale ku va na timhaka ta ku ri artist tin'wana njhani. Okay, hi ta swi hi Thursday Chavi. I just wanted to have you on my show to say welcome back and hi ta kubona hi Thursday and then we will be looking forward ku va hi languta next. Hey, before Samba, loko hi mhaka na YouTube ni nga wu vonisa ku nongonoko lowu hi Mandla Gingirikani because loko ku ri ke phela live in shoko wu le ku nandhe nongonoko lowu. Come on, ita vona ka YouTube. I know I start YouTube I find na Facebook loko swi record as post la is for life. Okay, fantastic. It's for life. Thank you but for having me. Yeah. But lastly before you go, why Mandla Gingirikani ngazange I host next? Mandla Gingirikani una switele uta suka ta balisa fana ku ti thaka mina kani tiklan Kwa Sharp but all the best I cool Gingirikani I cool kambini. Come on, this is the first show you've been on this show, come on. Yi ko tala ngopfu but an fan tonganyana ni tikomba ku ni hi ninga sungula swilo leswi twa na mina. Echa bye bye na ku vulavula hi paparulani na vanhu va mina la one disturb bye bye. Thank you cool sharp. Okay, a ku ri Chavi CMC va kuma va kha va famba na xipolipoli la va famba hi xipolipoli va hi disturb ngo Chavi la ku vulavula hi paparulani hina. No twa ku veri Chavi is back so ni ku ha mo va khumba hi mtwisa ku veri next ya vu Thursday ka vhiki ra ti mani ra ti 2 ti 3 to 4 sweswo taniya. Guys, paparulani a hi ngeni timhaka ta hina leti hi nga tela tona la a hi nga telangi va Chavi ne mi ta ni khomela.